Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik Dioska hatunta llakichik Diosmi, shinakaqpipish hatunta llakikpishmi kan. Chaymantami ñukanchikmanka alli aqraykunata rurachun shuk oportunidadta kun. Chaytami Dios rurarka Jonás runawan. Kati oportunidadta kurka Nínive llaqtaman richun. Jonasta yaya Dios huyashkamanta shinallatak Nínive llaqtapi kawsaq gentikunata. Mandak Dioska mana huypaqtapish huyashkamanta shinallatik hatunta llakishkamantami ñukanchikta kamashkan. Ñuka kishpichi Jesulla, kanllatami kushichisha. Ñuka kishpichi Jesulla, kanllatami kushichisha. Tukuy ñuka kawsaykama, kanllatami kantakusha. Tukuy ñuka kawsaykama, kanllatami kantakusha. Cantores del rey, manda Dios la asesina Wanyuna jatarik pipis, kan Jesús ami pusangi. Wanyuna jatarik pipis, kan Jesús ami pusangi. Tuta kaspa punja kaspa, kan kamana sakingichu. Tuta kaspa punja kaspa, kan kamana sakingichu. Mai kasta kunapi kaspa pichay sina kusikus pangkantaso. Shamupashun imanaza y a Dios bendeciachun. Kushikunemi kikinwan kutin tandaya kaitukushkamanta. Dios pakshimita yachashpa rikushpa katingapaj. Hawazami kungarinchik. Mandak Dios kikinta ñukata mana chaykushpa mashkashkata. Chayta kay Jonás librupimi achikta rikuitukunchik. Kunanka yachashunmi mandak Dioska kati oportunidadta kuk Dios kashkata. Rikunchik Jonás capítulo 3 verso 1 pi. Chayhipaka kutinllatagmi mandak Dioska Jonastaka kashna nirka. Chaymi kan ya Dios pahkana, katirana, mana atichina, trabajashpa katina ñukanchikwan, trabajashpa katina ñukanchik kawsaypi, tiempo takuna. Hatari, Nínive pueblo manri, chay hatun pueblopi kawsaqkunaman ñuka imallata willay nishkata willagri nirkami. Payka mana sakinchu, payka mana atichinchu, paytik imapish tukuchun mana ninchu. Ya Dioska katiranmi, ya Dioska ñukanchikwan, ñukanchikpimi trabajashpa katin, tiempo tamikun ñukanchikman. Kallaripika nitukunchikmi, mandak Dioska kati oportunidadta kushpami ashtawanka kushikun.
katik oportunidadta ñukanchikman kunatami munan Yaya Dioska. Joel capítulo 2 verso 13 pi kaytanin: ama churanatarek llikirichikchu, ashtawanpish kankunapaq shungupi llakirichigari, kankunata mandak Diospagman kutirichigari, payka llakishpa kashkata ruragmari, mana utkafiñari, hatunta llakigmari, llakichisha nishpapish llakishpa harkarigmi. Jonás runapaqka sinchimi kashkakanga Nínive llaqtaman rinaka. Nínive llaqtapi kawsaqkunaka yallitik millaykuna, yallitik Diosta kariyaq qarikuna warmikunami karka. Chay llaqtapika Diosta mana riqsiqkunami karka. Ñukanchik Yaya Dios mandashkata katikuqpi, Diospaq munayta ñukanchik paqtachikuqpipish achka kutin manchanami kay tukun kikinpaq ñukapaq. Imashinami Jonás runapaq karka. Jonás runaka mancharkami kay Nínive llaqtaman rinata. Chayshinallatik ñukanchikpish kunan kay punllakunapi Dios imata ruachunikpi, Dios mayman mandaqpi manchashpa mana imata ruakuytukunchik, mana rurana munaytiyan manchashkamanta ñukanchikpi. Shinakaqpipish allimi kan Diospaq arinishkakunapi krina, Diospaq arinishkakunapi shunguta churana y ñawpaqman katina paqtachina Dios imata mingashkata, Dios imata rurachun nishkataka. Sinchi shinachari rikurin, mana hawalla paqtachipaq shinachari rikurin, shinakaqpipish Diospaq arinishkakunata micharinchik y chaypi mikrina kanchik. Kallaripika Deuteronomio 24 nin: kankunata mandak Diosmari kankunawan, paymari kankunata phiñaqkunawan makanakushpa kankunata mishachinga ningami nirkami. Diosmi ñukanchikwan ringa, Diosmi ñukanchikpaq randi makanakunga, Diosmi ñukanchikta kishpichinga. Shinallatak segunda de Samuel 22, 3, 4 pishkaita nin: ñukaman fuerzata kuq ñuka Diosa, kampimari shunguta churani, ñukata pakaq escudumi kangi, kan mishashpa ñukata kishpichikmi kangi. Tukuymanta yalli, hawaman ñuka mitikunamari kangi, chaymantamari wañunamanta kishpichirkangi. Kan ñukata mandak Diostaka alli ninallatakmi kani, kanka alabana Diosmari kangi, kanta mañaqpika ñukata phiñaqkunamantaka kishpichiwangillami. Diosmi ñukanchik pakatukuna maypi mitikuna, paymi ñukanchikta phiñaqkunapaq makimanta kishpichinga. Ashtawan rikuytukunchik Salmo 34 verso 19 nin: kashkata ruraqtaka achkata llakikunami hapin, shinakaqpipish mandak Diosmi tukuymanta lluqsichinga. Diosmi arinin ñukanchikwan kankapaq, Diosmi arinin ñukanchikta kishpichinkapaq. Payka mana arinirkachu ñukanchik kay mundo kay pachapi ima llakikunata, ima problemakunata mana chimpapurana kashkataka. Salmo 138:7 pishninmi: ñuka llakipi kaqpika kanmi ñuka kawsayta cuidanki, ñukata phiñaqkuna manchanayaqta phiñarikpipish kanpaq alli makiwanmi mitzashpa kishpichinki. Mandak Diosmi ñukanchikwan, mandak Diosmi hatarichinga, mandak Diosmi fuerzata kunga ñukanchik ñawpaqman kati tukunkapaq, ima llakikunatapish apay tukunkapaq. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 verso 9 pipish apóstol Pablo ñukanchikman kay shimikunata yuyachin: ñukanchikta tukuy imapi llakichikpipish mana mancharinchikchu, imataq tukusha yuyakushpapish imata rurana yuy illaqka mana kanchikchu. Shuktaqkuna mana rikusha nishpa llakichikuqpipish Dioska ñukanchiktaka mana sakinchu, ñukanchikta pampamun urmaqta waqtaqpipish mana ñuturinchikchu. Mandak Diosmi ñukanchikwan ima llakikuna, ima problemakunatachari apakunchik chimpapurakunchik. Shinakaqpipish mandak Diosmi makitakunga chaykunata mishaytukunkapaq. Jonás runamanta parlashkaman tirashpaka mana chaypi tukuy tukurirkachu. Jonás runami Diosmanta mitikukuni nishpa, Diospi mana krishpa, Diosta mana kasushpa shuktikladomun rikurka. Chaypimi shuk prueba shamurka, shuk hatun llakipi karka. Hatun chalwa ukupi kashpami mandak Diosman kutirirka, arrepentirika, Diosta mañarka, ayudachun nirka. Nitukunchik Jonaspaq semanaka mana alli semana chukarka, mana chaypi tukurirkachu chalwapaq wisapi. Katik oportunidadta kurka Jonásman Yaya Dios kuyashkamanta, willaqpi chaymanta parlaqpika Nínive puebloka Diospaqman kutirirka, arrepentirirka kuna. Rikunchik verso 5 manta 9 kama ima tukushkata: Nínive pueblo arrepentirishkata. Capítulo 3 verso 2 piminirka: hatari Nínive pueblo manri,
chay hatun pueblopi kawsaqkunaman ñuka imallata willi nishkata willagri nishpa kacharka, shuk katik oportunidadta kurka. Chaypaqka Jonás runaka capítulo 2pi, llakipi, problemapi, chay hatun challwapa wiksapi kashpami arrepentirka, humillarirka, Diosta mañarka, ayudachun nirka. Chaymantami rikunchik kay capítulo 3pika shuk katik oportunidadta kun, y chaymanta willagrikpi Nínive llaqtapi kawsaqkunaka shunqu pakirishpa Diospagman kutirinkuna. Verso 5-9 kama kaytanin. Jonás chashna willaqpika Nínive pueblopi kawsaqkunaka tukuykunami Tayta Diosta krirkakuna. Chaymantaka yuyaqkunamanta kallarishpa uchilla wawakuna kamami kañamazuta churarishpa mana mikurkakuna. Nínive pueblota hatun mandaqpish chay willashkataka yachaq chayarkami. Chaymantami pay mandashpa tiyakushkamanta hatarishpaka paypaq sumaq churanata lluqsichishkawan kañamazuta churashpa ushpapi tiyarirka. Shinallatak hatun mandawan pay churashka mandaqkunawanka Nínive pueblopi kawsaqkunamanpish kashnami willachirka. Pi runakunapish animalkunapish ama imata mikungichikchu, wagrakunamanpish ovejakunamanpish ama imata karangichikchu, yakullatapish ama obyangichikchu. Ashtawanpish gentikunapish animalkunapish kañamasuta churarishpa sinchita Tayta Diosta kaparishpa mañangichik. Tukuykunallatak imalaya millayta ruraq kashka kashpapish chayta sakishpa kutirichik. Wañuchikkuna kashpapish chayta sakingichik. Tayta Dios piñarishpa llakichina kashpapish manapish chari llakichinga nishpami mañarka. Mandak Diosmi Jonás runamanka shuk katik oportunidadta kurka. Nínive pueblopi ya Diospaq huyayta, ya Diospaq perdonta parlagrichun willagrichun. Millayta huchata ruraq gentikuna Diospagman kutirichun, millayta runata sakichun nishpa parlachun willagrichun oportunidadta kurka. Kallaripi nikurkanchik, ya Dioska kushikunmi ñukanchikman katik oportunidadta kushpa. Kutin katikpika nitukunchikmi, ya Dioska kushikunmi mushuk kallarikunata rurashpa. Kutin kallarichishpa imatapish, kutin mushukta rurashpa. Y chaytami rikuytukunchik, ya Diospaq shimi Bibliapika. Tawka parlashkakunata rikuytukunchik, imashina ya Dios shuk katik oportunidadta kurka. Harikuna mana kasuqpipish, harikuna pandarishka kaqpipish, harikuna mana allita rurashka kaqpipish ya Dioska mana nirkachu kunanka ña mana kampi kritukunichu, mana kampi ña confiaytukunichu. Imashinami rikunchik Jonás runa pandarirka Diospaq ñanmanta laduyarka, mitikunata yuyarka Diosmanta, shinapish ya Dios tigrachirka. Shinapish ya Dios kun shuk katik oportunidadta. Chayshinallatikmi Diospaq shimi Bibliapika tawka parlashkakuna tiyan, chaykunamanta wakinkunata yuyarishun. Moisés runamanta yuritukunchik. Éxodo capítulo 2 verso 11 y 12 rimakun pay wañuchishkata. Chashnapish ya Dios shuk katik oportunidadta kurka. Mana nirkachu Dios kan ña wañuchirkangi y kanta mana ocupaytukuni. Kan ñukata mana servitukungi mana nirkachu. Shinapish llakikunata apanatukurka. Rikunchik Moisés wañuchik runa kaqpipish payta ocuparkami. Elías runamantapish rikuytukunchik. Primera de Reyes capítulo 19 verso 4 rimakun pay kikinllatik mana huyarishkata. Pay kikinllatik nirka ña mana kawsashaninichu ña wañuchiway Diospaqta ruraq, Diospaq profeta kashpapish. Shinapish ya Dios payta ocupashpa katirka. Rimaytukunchik David runamanta. David pandarirka achkata. Hatun llakitami rurarka ya Diospa ñawpaqpi. Diospaq shunquta fakirkami tawka kutin. Pero shinapish ya Diospaq shunqu munashka shina runami nishpami payta karriqsin. Rikuytukunchik kay mushuk testamentopi apóstol Pedro manta. Apóstol Pedro negarka mana riqsinichu nirka amanda Jesucristota. San Mateo capítulo 26 verso 69 manta uriman chayta rikuytukunchik. Pay chashna mana riqsinichu nikuqpipish Dios kutin oportunidadta kurka paymanta sirviq, paymanta willaq y payta sirvin katik punllakunapi. Rikuytukunchik impuestokunata tandachik chay Mateo runamantapish. Israel pueblota llakichikurka. Paymi Roma llaqtapaq trabajakurka. Mana allita rurakurka. Shinapish Dios kurka shuk oportunidad payta servichun. San Mateo 9 manta uriman chayta rikuytukunchik. Ashtawan rikuytukunchik shuktik ejemplo hatun cruzpi shuwa runa. Shuk katik oportunidadta kurka Dios
payki espirichun. San Lucas 23:40-43 chayta rikuitukunchik. Apostol Pablo manpish shukkatik oportunidad takurka. Paymi tandanakushka kriqkunata phiñaq mana rikunachik wañuchik karka. Hechos capítulo 8 chayta rikuitukunchik. Pero Dios kayarka, Dios paywan tuparka y rikunchik imashina Dios ta sirvin, imashina Dios paq trabajarka apostol Pablo hipa punllakunata. Pay ñawpaman pandarirka, pero shinapi rikuitukunchik Dios ocuparka, Dios paqta rurarka, Dios ta servirka. Chingarishka churimanta rikuitukunchik. San Lucas capítulo 15 verso 11 manta oriman. Kay chingarishka runa mampish shuk oportunidad ya Dios korka. Chasnami rikuitukunchik ashtawan parlashkakuna. Imashina gentikuna pandarirka, gentikuna mana allita rurarka, shinapish ya Dioska shukkati oportunidad tamikurka. Shinapish kayka mana nishanincho ñuka chinakaqpika pandarishalla, ñuka kutin mana allita rurashalla, Dioska kutin okupangallami. Ama chayta yuyashun. Shamunmi consecuencias. Shamunmi huchamanta ñukanchik imata rurashkaka chaytaka paganami tukunchik. Consecuencias kuna shamunmi. Ya Dios kikinta ñukata perdonanmi. Shinakaqpipish consecuencias kunaka shamunmi, tiyanmi chaytaka apanatik kawsanatikmi kanchik. Y chaytami rikuitukunchik tukuy kay runakunapi. Shinashpaka ya Dioska ñukanchikta llakin, hatunta huyan, chasnallatik payka kashkata ruraq juiciota kachaq Diospishmi kan. Chaytami ñukanchik rikuitukunchik ya Diospi. Shukpika rikunchik mana huyipaqtapish huyashkata, shinallatik shukpika rikuitukunchik hatunta llakishkatapish. Chasnami ya Dioska kashkata allitatik pushan paypa wawakunataka. Diosmi kikinta ñukata katin, ñukanchik familiata, ñukanchik risishkakunata, ñukanchikta phiñaqkunatapish kuyashkamanta, llakishkallamanta. Payka mana sakinchu, payka mana ninchu ñakayka mana entendinchu, mana ninchu payka paywanka ña mana kanichu. Diosmi mana chaykushpa mashkan kikinta ñukata. Jonás capítulo 3 verso 10 nin, Tayta Dioska Nínive pueblopi kawsaqkunaka milli ruranakunata sakishpa kutirishkatami rikurka. Chaymantami pay phiñarishpa llakichisha nishka kashpapish harkarishpa mana llakichirka. Chay huyaq Dios, chay llakik Dios tami charinchik. Kikin ñuka riqsirinchik, kikin ñuka arrepentirinchik shunqumanta Diosman kutirinchik, perdonangami tukuy ñukanchik pandarishkakunata. Chaskitukunchikmi ya Diospaq mana huyipaqtapish huyashkata, ñukanchik ima allikunata mana rurashka kashpapish. Y chayta rikuitukunchik Diospaqshimi Bibliapi parlakun, kikinpish ñukapish mana huyaypaqkuna karkanchik, chasnapish Dios huyashpalla, llakishpalla kikinta ñukata chaskin paypaq huyayta kun, paypaq perdonta kun, paypaq churi paypaq usushita ruran. Rikuitukunchik kay Mawka Testamentopi Números capítulo 14 verso 11 manta 12 kama, shinallatik kati verso kunapi verso 20-24 kama. Imashina Israel pueblo ka kutin kutin Dios manta karuyarka, kutin kutin mana kazurka, kutin kutin kariyarka, Dios mandashka kunata mana uyarka, mana paktachirka, Dios llakishka kashpapish, Dios huyashka kashpapish, Dios perdonashka kashpapish paykunaka kariyaqkuna, huchachikuna, mana kazushunnikkuna karka, kutin kutin Dios manta laduyarka, mana kazurkakuna. Achka kutinmi ya Dioska llakichinapaq karka, tukuyta chinkachinapaq karka. Shinapish kallaripika paypaq huyaytami rikuchirka, paypaq mana huyipaqtapish huyaytami rikuchirka kurka chay gentikunaman. Chasnapish paykunaka mana entendirka, chasnapish paykunaka mana kazurka Diosmanta karuyarkakuna, Diosta kariyarkakuna. Kaytami yuyachin kay Números capítulo 14 verso 11-12 pi, imashina kay Israel pueblo antukushkata. Diospaqshimi kayta nin, chaypi rikurishpami mandak Dioska Moisestaka kashna nirka, kay Israelkunaka maykamatak ñukataka phiñachinkakunari, paykunapaq chawpipi kaq tukuy señalkunata rurashpa rikuchikpipish imanishpatak tukuy shunquwan ñukata manatek krinkunari. Paykuna chashna kashkamanta kunanka ñukakushanishka kanan llaqtata paykuna ama hapichunka, wañuchik unquytami kachagrini. Paykunapaq randika kanmantami hatun llaqtata mirachisha. Paykunataka kayshuk Israelkunata yalli imatapish mana manchaq qhari kunatami rurasha nirkani. Kikinpish ñukapish tawka kutinmi huyaq Diostaka
Mandag Dios taka llakichishkanchik phiñachishkanchik, tukuyta rikukushka hawa, tukuyta chaskikushka hawa. Ashtawan rikuytukunchik kay Israel pueblomanta, mandag Dios kuyanmi, mandag Dios llakinmi, mandag Dios perdonanmi, shinapish llakikunaka consecuenciaska shamungami ñukanchikllatik kariyashkamanta, ñukanchikllatik mana kasushkamanta. Rikunchik verso 20 manta 24 kama kayta nin. Mandag Dioska Israel kunamanta Moisés mañashkata uyashpami kashna nirka. Paykuna mana allita rurashkakunataka kan mañashka shinallatak perdonanimi. Ñukaka kawsaq Diostagmi kani. Ñuka achikniku sumaq kashkawan kay pachapipish hundami kani. Ñukaka sumaq achikniku sumaq kashkawan Egipto llaqtapipish, shitashka pambapipish, tukuylaya señalkunata rurashpami ñuka hatun kashkataka rikuchirkani. Chayta rikukushka hawapish kaykamaka, ñami chunga kutin shina ñukata huchachishpa rimankuna. Ñuka rimakpipish manataq kazunkunachu. Chashna ñukata mana kazushpa, phiñashpa millayta ruraqkunaka, paykunapaq ñawpa yayakunaman ñuka kusha nishka llaqtataka, shukllapish manataq rikungakunachu. Shina kaqpipish, ñukata sirviq Calebllami, pay rikugrishka llaqtamanka yaykunga. Payllami, shuktaksina yuyaq kashkamanta, ñukawan ringa. Chaymanta, payllatami chay llaqtaman pushashpa yaykuchisha. Paypaq wawakunapish, chaytataq hapishpami kawsangakuna. Kay Israel gentikunamantaka, imatati yachaytukunchik. Ari kuyaq Dioska, perdonashpami katin ñukanchikta. Ñukanchik pantarinchik, huchallinchik, y chaykunata Dioska kutin perdonashpa katin. Mana huyipaqtapish huyashkata rikuchishpami katin. Shina kaqpipish amatik kungarishun, consecuencias kunaka mana chingaringachu. Yaya Dios perdonanmi. Shina kaqpipish llakikunaka consecuencias ka shamungatikmi kikin ñuka karuyashkamanta, kikin ñuka Diosmanta karuyashkamantaka. Y ashtawan ñukanchik Diosmanta karuyanchik, ashtawan llakikunami shamuytukun, ashtawan problemakunami shamuytukun. Chaymanta Diospagman kutiri, willay huchallishkata, arrepentiri mishimanta laduyay Diospagman huchuyay. Dioska kikinta ñukata mana llakichisha ninchu. Shinapish ñukanchik mana uyakpi, ñukanchik mana kazukpika, payka llakichinmi. Génesis capítulo 19, verso 15 manta 26 kama kayta willakun. Ñalla pakarigrispimi, chay angelkunaka lostaka, mandag Dioska kay pueblopi kawsaqkunataka chingachirinmari, mana wañusha nishpaka, kambaq warmita, kambaq ishki usushikunatapish pusashpa, utka kay pueblomanta lluqshishpa richik nirkakunami. Shinanijpipish, Lotka mana utka lluqshirkachu, mana lluqshisha nijpipish, mandag Dios Lotta llakishpa, chay pueblomanta lluqshichinaman kachashkamantami, chay angelkunaka Lottapish, paypaq warmitapish, ishki usushikunatapish, makimanta aysashpa, chay pueblomanta lluqshichirkakuna. Chay pueblomanta ña lluqshichishpaka chay angelkunaka, kankuna mana wañushun nishpaka, washaman ama tigrarishpa rikungichikchu. Kay pambakunapipish, maypi ama shayarishpa, utka kashpashpa, urkupi mitikugrichik nirkakunami. Shina nijpipish, Lotka kashnami nirka. Ñuka amitulla, kaytamari nishanipani. Kankunaka, ñukata achkata huyashkamantami, ña wañunamantapish, kishpichishpa hatun allita rurashkangichik. Shina kaqpipish, chay urkumanka mana ritukunichu. Ñuka chay urkuman manarik chayaqpi, llaki hapikpi, ñanllapi wañushallatakamari. Chayni niqllapimari shuk uchilla pueblo tiyan. Chay pueblo taka, mana pischari imata rurangichik. Ñuka ama wañungapaq, chay pueblo llapi mitikunaman richun sakiwaychik nirkami. Chashnanijpi chay angelkunamanta shukka kashnami nirka. Kan mañashkata uyashkamanta, chay pueblo taka mana chingachishachu. Shinashpaka, chay pueblo piri utka mitikugri. Kan chay pueblo manchayanga kama, imata mana rurashachu nirkami. Chay pueblo taka, uchilla kashkamantami, suar shutita shutichirkakuna. Lotka suar pueblo manka, inti lluqshikuywanmi chayarka. Chay hipami mandag Dioska, Sodoma shuti, Gomorra shuti pueblo kunapika, asufriwan rupakuq ninata, hawa pachamanta tamyachirka. Chay pueblo taka, tukuy chaypi kawsaqkunandik, chay pambakunapi tukuy imalla wiñashkakunandigmi tukuyta chingachirka.
Lotpa warmika paypaq kusata katikushpaka washaman tigrarishpa rikushpaka kachirumi tukushpami sakirirka. Sodoma shuti Gomorra shuti pueblokunata Dios manari llakichishpaka paypaq mana huyaypaqtapish huyashkatami rikuchirka Lot runaman, chinallatik paypaq familiaman. Chaymantami angelkunata kacharka chaymanta llukshichichun. Paykunaka mana llukshishun nirkachu, chaypi amañarishkamanta, chaypi alli kawsakushkamanta ima paykunapaq mana illashkamanta. Shinapish chaymanta llukshichishka washa Lotpaq warmi washaman rikurka, imalla sakirikta sustarikurka, imata washaman sakishkata tigralla rikurka, y chaymanta kachi tukushpa wañurka. Imatatik yachay tukunchik paykunamanta, ñukanchikpa kay punllakuna sinchichari, ñukanchik kay punllakuna ima llakikunata apakuntaka mana chari intendi tukunchik. Shinapish Diospaq mana huyaypaqtapish huyashka ukupi kawsanaka mayvalikmi kan, kanllapi kawsanamanta o Diosmanta karupi kawsanamanta chimpapurashpa rikukpika. Kikinka chaskishkankichu ya Diospaq mana huyaypaqtapish huyashkata? Sakikunkichu kikinpaq kawsaypi ya Diospaq mana huyaypaqtapish huyashka mandachun, kushichichun, samachichun? Chaymanta ñukanchik huchakunata sakishun, chaymanta ñukanchik huchakunata ama yurishpa kawsashun, ama ñukanchikka llakirishpa yurishpa kawsashun, sarun imalaya karkani mundupi imalayami kawsakunkuna chayta munashpashina, chaypi yuyta churashpashinaka ama llakirishpa kawsaychu. Ashtawantikka ñukanchik ministinchikmi ya Diospaq mana huyashkatapish huyashkallata, chaymi ashtawan ñukanchik kawsaypaqka ministerishka, chaymi ashtawan ñukanchik shunqu, ñukanchik hogar, ñukanchik familiapaqka alli kan y chaytami mashkanakanchik tukuykuna. Chaymi tukuymanta yalli riqsirishun nishun ya Diosman cada uno ñukanchik mandak Dios, ñukaka imapaq mana paqta kanichu, shinapish kanmi tukuyta ruritukuq, tukuyta paqtachik kanki. Mandak Dios, ñukallatikka mana kishpiri tukunichu, shinakaqpipish kanllami kishpichi tukunki. Mandak Dios, ñukaka imata mana charinichu kanmankunkapaq, shinakaqpipish kanka tukuytami ñukaman kushkanki. Mandak Diospaq mana huyashkatapish huyashka ukupi kawsankapaq chayllapish huyankapaqka krinami ministerin. Dios mañashun, huyak yayitu, achkapagi mana huyaypaqtapish huyak Dios kashkamanta, llakik kashkamanta, oportunidadkunata kuq kashkamanta, ayuday achikta ñukanchik rikuy tukunkapaq, Jonás shina ñukanchik pandañanta mana alliñanta rikushpapish ratu yuyta hapishpa ñanmanta laduyankapaq Diospaqman kutirinkapaq Diosta perdonta mañankapaq. Ñukanchik mana alliñanta rikukpipish, ñukanchik pandañanta rikukpipish kanpaq huyaywan, kanpaq mana huyaypaqtapish huyashkawan alliñanta rikuchiway. Ñukanchik kanpaq ñawpaqpi kushichishpa, allinishpa, hatunyachishpa kawsankapaq, chinallatak kanpaq munaypi kawsankapaq ayudaway. Jesuspaq shutipi chashnakachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki, pay illaqqa imata mana charinkichu.